panangan sa'y magaling, aming kalugod nagan sa marami. O patulunan ni Santa Monica, ilapit ko keking inuling sala, masalan kapanayan ni, balik taning ang Kristi. O pansitanin Santa Monica, ituro mo keng ikainapusan, ipanalangin mo kesalang tuwing tuming Santa Monica. Ipanalangin mo kesalang tuwing tuming Santa Monica. Siklod tao po. Ginoo, busnan mawari po ding labi ko. O Diyos ko, sumap ka po kako. Ligaya king ipa at king anak at king banal na espiritu. Kapanisyan, itamangan po. Ginoo kong Heso Kristo, Diyos ning kayapan, ipan ning pakalulu at Ginoo ning sablang tula. Ikang sasalpantayanan ko, king mabilog kong puso, ikang panaligan ko, at paninasan king sablang panganib at kalipitan ko. At ika naman impalsindan ko, ketang anggang agyuna ning pakakalulong lelangan mo. Anti mo akong esukat marap, king kakamal-kamalan mong katasan, uli nindakal kong kasalanan, at makasumami karing mal amata mo. Makasakab ko karing mal abitis mo. Ani kong sisising manyawad pakalulu, ampong patawad king sabla kong kasalanan. Ulim balo kong matalastas, king ika kapilanman, may isakwil impusong sisisi at magpakumbaba. At ulim balo ko naman ping ika king pamamilatan ding santos, patawaran mo ding pakakalulong makasalanan. Ngayon tuliran, uli ning kailandang loob at kapaliwasan. Anti mo impamagkalam mo kang Patricio at Agustin, ay asawat anak ng Santa Monica. Alang-alang king masapsap ang kadunanak ko, at alang-alang naman king dakal aluwang bibo na king uli ko, king ulira. Magdalita ka, Jesus agino ko, pagkala mo sa kako, ing patawad king sabla kong kasalanan, ayadwan ko kaya kaniting novena, king pamamilatana ning indukong Santa Monicang pagsantungan ko, ampat ing sabla kong kabalatungan at kasalanan amilabas. King maragul akababanlob, panyawad kong antawad kaya ka, at ngako king sisisi kong misan at makalilibong ing pamikasala ko kaya ka, at atanto kong matibe, enamiyuman mikasala, king kasawpana ning kaya kang malagrasya. Pagkalam mo sa kako, ing pamagparating sumuyo kaya ko, ang gaking kamatayan ko, ing pamakikasi kaya ko, at malmong grasya. Akal magdakang akit, apong nabangnan kayan kinigayo, kaya binin Joseph pat Espiritu, manggaking alananga, yanasa. Panalangin king Aldoldo kang Santa Monica, itamangan po. Maligayang patulunan ding indu o Santa Monicang asawa ng Patricio, at indu ning emunanon doktor, at dipa ning Santa Iglesia San Agustin. Ining mayumuming pamagdebosyon, daraon ko kaya ka, iting nobenaryo, uli ning pamaninasami, king masikanan mong pamamilatan, arapan ning ginutan Diyos, karing kalulong mabibingbing, ang pompenganak, aming waglit,
uli ning kasalanan, abinarang kalulungkot, ding pakakalulong indung, masipit magnasa, king pangakabos ding anak do. O maligayang santo, ang ika po, ing balo mong penibalan, ing pibale-bale mo at katubale pa, king ekalaro mong pamanyapot king kabanalan. At ayaw muit mo naman ing sinta ng patrisyong sadyang palpimwa, king ganakamu, kamunlub, at kapibabatan. At Agustin naman, apan ako miya naman alub, kinlugod mo, pamanalangin, luwat pa magpenitensya. Inyasat pigmululan, deding metong balayan, impi bale-bale mo, ulining karatunan, at pamiyaga-agayo. At uli na naman ni masampat mong pamanaral karing katubale mo, magdatila ka, malugod mong indu, baligdan mo naman sa ding pibale-bale mi at katubale. Bana kayaman mong dumatun at may kakasundo, at esangan may yuman, itang karatunan, ang masakit ng pinabilin kaya kato, ni ginutang Heso Kristo, yapin itang karatunan, apepakit mo kaya kami, king pibale-bale mo. Panyawad mo kaya sa ketang ganakang bininyagan, abi namin kami nisilan king biye iti, kanitang pamagpenitensya, at pamibabatang makayama kang Yesus. Kanitang pamaningat, at pamanyasat king pibale-bale, at lalong-lalo na, kanitang pamanaral karing anak, ay antiking mga latilapat malalagwalang amuyutan. Inyapin mo ing demonyo, pisasakita nung siran, daptan mo sa king mawili, king kaparangalan akapadang ring kayanakan. Nune miela sa king ekalarong takot king Diyos, apanibatanin tunay kabyasnan, banting upayang king pangabiyaming mikakasundo, at misasanlup keti, apalaran ming miyabe-abe mo naman kayang banwa, at di mo ing pamiyabe-abe yung ini, ikoning asawa mo at anak, at kanita itangan, adalit tayong kapurian king Diyos, datang king galanangga, yanasa. Panalangin king kamumulan ayaldo, kasalpantayanan ng Santa Monica. Itamangan po, maligayang indu, Santa Monica ang kekeng pintakasi, uli na mawari po nitang matibay mong kasalpantayanan, iba't pa king kinakan mo, king bage-bage, ang makarkir king Diyos, inyasat pignasan meng tintunan ing kabanalan, baming apanginuan itan Diyos, ay ibatan ning biyeta mo, at ning ega-nagana. Panigapom mi po kaya ka, kingyawad mo kaya sa akin Diyos, mabiye kasalpantayanan, at misnaking dapat amayap, ating biyemi at asal, akabagya na sa ning kasalpantayanan ay tinan. Nga mo nawari o indumi, pakirasan mo sa akin kami ing grasyang itinan, lalong-lalo na ing yadwan mi kaya ka kaniting nobena, at makakayap naman kaya kami, yanasa. Ngini po king kataymikan sambilang tala ring grasyang buritang nabangnan, king pamamilatan ning panalangin ng Santa Monica. Ipami at sabanwa, mi sambanyi lagyo mo, datang kaya kami kerian mo, mi pamintuan inlub mo, kete sulip antibanwa.
Bapo Maria, mo kaking grasya, ginuwat ka, nuwan kakaring sablang babay, at manya pa naman, imbunga na ni ngatsan mi Jesus. Ligaya king ipa at king anak at king banal na Espiritu. Ipami at sabanwa, misambani lagyo mo, datang kaya kaming kiyarian mo, mi pamintuan inlub mo, kaya sulip antibanwa. Bapo Maria, mo kaking grasya, ginuwat ka, nuwan kakaring sablang babay, at manya pa naman, imbunga na ningatsan mi Jesus. Ligaya king ipa at king anak at king banal na Espiritu. Ipami at sabanwa, misambani lagyo mo, datang kaya kaming kiriyan mo, may pamintuan inlub mo, kaya sulip antibanwa. Bapo Maria, mo kaking grasya, ang ginuwat ka, nuwan kakaring sablang babay, at manya pa naman, imbunga na ningatsan mo, Jesus. Ligaya king ipa at king anak at king banal na Espiritu. Panalangin ang kapupusan king Aldoldo, itamangan po. O mapakalulun Diyos, tulad ring malungkot at biyeding manalig kaya ka. Ampat king pakalulo mo, lingusan mo't pekirandaman, din dakal alwa ng Santa Monica. King pamay balik loob ng anak ng San Agustin. Pagkala mo sapo kaya kami, ulining pamaminitanda ilang adwa, kintangisa mi naman sa ingkekeng kasalanan, at apakirasa mi naman sa ing patawad. Ulin ni mal agrasya mo, ulin ng ginuming Heso Kristong anak mo, kambe mong mabibi at manibala, ampo ng Espiritu Santo, yanasa. Talakatapot, makyabi kayong dalit ka, Santa Monica. Amen.
Kilagyuning ipa ang po ng anak, ang po ng banal na Espiritu. Amen. Luklok tayo po sa puli. Kambeda po din kaya katamang po ang sariling kapag nasan kaniting misa, pakiyabe tala po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po din kaya katamang pong offerers, din pong manibatan king Barangay San Carlos, Parian Norte, din members na po din Ladies of Charity, din kaya katamang pong katekista. Antimuring kapasalamatan na po di Sister Rosita Soto and family, Sister Virginia Panilio and family, Sister Marisa Gomez and family, Engineer and Mrs. Ramon Ramin and family, Mr. and Mrs. Christopher Rojas and family, Sister Grace Di Macali and family, Engineer Efren and Mrs. Jet Manangkil and family, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez and family, Mr. Reynaldo Cordero and family, Chapel Pastoral Council of San Carlos, Barangay Council of San Carlos, Mr. and Mrs. Rayson Ramos, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hason, Sally Francisco Seller and family, Ferdinand and Myrna Lising and family, Astrid Olivia Nota, Mercedes Nukup and family. Kapasalamatan da naman di magmasusi king Aldodang Kebaitan, di Francis Manaloto, at April Ann Atienza. Special intention, Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Punsalan, Villamor and Roselina Tolentino and family, Ditz and Ita David and family, Father Ryan Sumang, Father Fernando David, Father Raymond Reyes, Alexander Serrano, Norma Fajardo, Chan Carlo Tapnio, Ada Ronesa Lau, Michael Chi Rempilio, Emerito Barrera, Federico Mandap, Ning Torres, Gemma Lumba, Ariel Osepina, and Joshua Joriel Macabali. Para king good health, Carlos Corpus. Para king malalagwang kapaldanan dari Felipe at Corazon Pajardo, Elmi Ronquillo, Nemelin Sembrano, Mark Decliner Bayani, Pat Ahos, Father Rolando Lopez, Rosario de Morocot, Oscar Santos, Oliver Pabustan, Janet Lakap, Alaysen Rain Tulio, Leonor Salazar, Virginia Sumawang, Rosel Montemayor, Charito Obsequio, Monica De Leon, Joy Manalo, Marilyn Manalang, Mark Antonio, Belia Trinidad, Celia Lagason, Ranilo De Irit, Espiridion Kayanan, at Michael Alfaro. Para king ngalananggang kapainawan ning kaladwa dari Pope Francis, Father Pablo, Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Carmelo, Elizabeth, Raimundo, Carlos, Remedios, Nelson, Yoprusila, Amelia Portidays, Domingo, Cecilio Senior, Teresita, Soledad, Emilio, Nestor, Juanita, at ning maldang kaladwa king purgatorio. Ing kaya katang pong kapag masosyan, panimunane po ning kura paroko, ning parokya ng San Jose, The Worker Parish, Florida Blanca, Reverendo Padre Alvin Modesto S. Manalang. Diyos ni kaligtasan, itiya ingado kewan
sa aking kapuyan Ginoo. Hindi hingal do gewananing Ginoo. Umuulat ako, magsayat ako. Hindi hingal do gewananing Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Uno keni duputa mo king Ginoo. Meko keni sambata mo king Ginoo. Kalaus ning balena inigeta mo. Alaganggang kamuyan itaon tamo. Hindi hingado kewanan ning Ginoo. Umuulat ako, magsayat ako. Hindi hingado kewanan ning Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Magkantang bayong langit king Ginoo. Ulan langit masayang tulisan. Malaos na butang beling masayang puso. Sa aming Ginong Diyos ni kaligtasan. Hindi hingado gewanan ning Ginoo. Umuulat ako, magsayat ako. Hindi hingado gewanan ning Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Gustan niyong tumulayain banwa. Gustan niyong tumulayain yato. Gustan niyong bigmanang lesang nagtanaman. Ikulis ang ikapuyan king Ginoo. Hindi hingado gewanan ning Ginoo. Umuulat ako, magsayat ako. Hindi hingado gewanan ning Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Umpisan tayo iting pamitipon, kilagyanig po ang Pag-anak po ng Espiritu Santo. Ing sinubling mebye Kristo manatiliya sa kekayungan. Kaniting buena mano, mayan ko sana panigo. Magpiesta kami mo naman Florida, muna kami, May 1, Labor Day. Munta ko kembali ng among. Piamong Arni, Tawi, Florida. So, tsukong ni Kenny, inimbita na ako. Metong niya yung kilala ko. 1988, magmisa ko po, Kenny. For 12 years with, malo ko pa po rin pagawa kayong Pisambanyo. Lalo-lalo ni Granite na po. So, it's nice to be back home after so long years. Because I was assigned in the seminary for 12 years and I used to say Mass here in Mexico. Eya pa po parokya in San Vicente. Po, eya pa parokya in Keningulot. Pero lagi kong magmisa Lagundi. Palakpak no rin Lagundi ken, o ting at tao Lagundi. Lagundi, masamat. Alana. Yapi na yan. Matwa na yung bili. Diba? Agnanagnan, aminan tamo, ingke katang kasalanan. Aminan ko kin Diyos. At kaya kayo kapatid. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakalulwa nakatamot, king pangapatawad na rin kasalanan tamo'y dala nakatamot sana king bielananga.
Manalangin tamo. Manahimik po sandali para sa ating mga personal na kahilingan, lalo-lalo na ngayon magpapanata tayo sa loob na 9 na araw bago sumabit ang araw nating kapistahan na tinakda natin sa kapistahan ni Santa Monica. Ilapit sa Diyos kung ano man ang ating hinihiling. O mapamakalulong ikpami ing misteryo ning kaligtasan, metong yang kasunduan at tinatag mo para king ketawan. Layon na lang lalapit kay karing sabla, pasalan mo la sana ring kaisipan mi. Ban kanita apatunayan mi, king dapat mi, ing kasalpantayanan apapasyag mi. Itiadon mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang bibiyat magari kambemo, at king kametungan ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alananga. Amen. Luklok tampo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't kilibro ning dapat daring apostol. Kasalukuyan dapang magsalita karing tao di Pedro at Juan, inyang linapit la karera ding pari, ating kapitan daring gwardya ning templo at ding Saduceo. Kaliningas-ngas da kingadong apostol, tuturura kisinubliyang mebe Jesus, ing meto nga bagay patune kisublilang miering mete. Inya dekap dala at pepakulong king kasukulan hanggang itang kabukasan ang tinaning mabibengi no. Dapot, may niwala la ring dakalataong may karamdam king penaral do at mamabot lang hanggang 5,000 ring lalaking miragdag. Kabukasan, may tipon la Jerusalem din pamuntok da ring Hudyo, ding makatwa at ding taluturuning kautusan. May kipulong laking pekapon ding paring Yanas, at kang Caiphas, at kang Juan, ang kang Alexander, at karing aliwana pang galamening pari na ning pekapon ding pari. Pepa talakarandala king rapdaring apostol at kitang dakarela. Makanano yung depat iti. Nano yung kayupayan yu o isa nung lagyu ing ginamit yu. Nga nang may kibat Pedro akitmon king banal na Espiritu. Makamala mo pamuntok at makatuwanan ning balen. Nuing kukutang nyo kaya kami, ngeni tungkol king depat ming mayop, king taong lumpu at nung makanano yung kinayop, sukat yung abalo, at pati na yung mabilog abalen na ning Israel. King iting tao, makatalakad siya keti king arapan nyo, at lubos siyang kinayop, uli na ning upaya ning lagyo ng Jesucristo, ning Nazaret, at kaya kayong pepapako king krus, at pepasobyan ng ning Diyos. I Jesus, yayitang amanuanan ning kasulatan, ing batong eyo buri, ikayong manalakad pale, yakabud ing meging maulagang diling batu. Bukod mong kang Jesus, mayakit ing kaligtasan, uling ka rin sablang agyong binyena ning Diyos, karing tao keti king yato, bukod mong king lagyong yon, karin tamo malyaring miligtas. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Ing sikwil dang baturing manalakad bale, yan naman ing linto peka masalese. Ing sikwil dang batu ring manalakad bale, ya naman ing linto peka masalese. Omunye kayong kapasalamatan king Ginoo uling mayapyo. Waga silugot na at alanangga. Ding memalen ning Israel bustan sabyando. Waga silugod na at alanangga. Ding sablang sasamba king Ginoo bustan yung sabyando. Waga silugod na at alanangga. Ing sikwil dang batu ring manalakad bale, ya naman ing linto peka masalese. Ing sikwil dang baturing manalakad bale,
Yan naman ang linto peka masalese. Ing ginuying magkarapat kaniti at tunay makapagmulalang lalawan. Iti ngaldo tinatag ng Ginu, sukat tamong tumula at magsaya. Itamongan po ing sikwil dang batu ring manalakad bale, yan naman ing linto peka masalese. Iligtas mo kesana o Ginu, iligtas mo kami. Papagtagumpen mo'y sablang lakad mi. Itang daratang king lagyo ng Ginu, bendisyonan sa iba't king templo, tanggap yang bendisyon. Ing Ginu, yang Diyos, meging maganakaya kikatamo. Ing sikwil dang batu ring manalakad bale, yan naman ing linto peka masalese. Talakad tapo panparangalan ing mayap kabalita. Iti ngaldo at tinatag ng Ginu, sukatan tumula ang pong magsaya. Ing ginumanatiliya ke kayo. Pamamasa king maya pabalita, agpangkang sanwan. King panahon na ito, pasibayang pepa kiti Jesus, karing alagad na, king pampang na ning dagat-dagatan ning Tiberias. Pepa kitya king antikaniting paralan. Mia Beabela, ri Simon Pedro, i Tomas, i Nathaniel, ding anak ng Zebedeo, at ding adwa pa karing alagad ng Jesus. Manasan ko nga nang sinabing Pedro Carela, tuki kami. Ngara naman kang Pedro, may kola at sinakeking bangka. Dapot alalang arakap nanumang asan, king kabukas ay ta. Inyang saslagne ing aldo at si Jesus king pangpang ere akilala nga nakarela atin na kayong ikwa ala ngarang mekibat sinabi ng Jesus karela ibaldugye ing lambat king danen yung wanan at manikwa kayo bildugde ing lambat at erane agyong isakaman uli naning keraklan daring asan aarakap da. Nga naning alagad apakamala ng Jesus kang Pedro, yaing Ginu. Panandam ng Pedro king yapalaing Ginu, sinulod ne ing imala na uling lubas ya,
at linuksuya kindanom. Dapot sinadsad lang makabangka king pampang ding aliwang alagad, guguyod de ing lambat, amit mong asan. Ela masyadong malawot king pampang, mga dinala na yarda mo ing dayura. Kasakara king pampang menakit lang uling amibabaya at asan makaderang o makanangnang ampon tinape nga ng Jesus karela. Magdala kayong mapilan keni karingasan na arakapyo. Inyasi na kaya king bangkay Pedro at ginuyod ne papunta king pampangin lambat amit mong mga regulasan. Dinalan la at 53 gana-gana. Eya mesira ing lambat ang giyang marakalla nga ng Jesus karela. Meko keni at magalmusal kayo. Dapat alang metong man karela ing mengangas akinotang nung ninuya uling balura yaing Ginoo. Linapit ti Jesus at kinwaning tinape at binyene karela antimurin ding asan. Iti ing katlong pamipakit ng Jesus karingalagad na kay bat ng sinubling mebi. Ing mayap ng balita ni kayakatang kaligtasan. Palakpakan ng Panginoon. Patapubi sa ako, lukluk. Lukluk ko po, maupo po kayo. Ang pagising lang po, para po ma-focus tayo sa pakikinig, sa pagninilay, sa ating pagbasa. Pakisabi nga po nyo sa kaliwa, ang swerte ko. Sa kaliwa nyo, ang swerte ko, katabi kita. Kaliwa. Diyos ko, kaili. Diyos ko, ninano na ng taong Mexico. Kaliwa. Sabihan nyo, ang swerte ko, katabi kita. Sabihin sa may kanan, ang swerte mo, katabi mo ako. Sabihin sa may likuran, ang malas mo, nasa likod ka. Palakpakan puli ang Panginoon. Apo. Meron po akong kaibigan. Maganda siya. Maganda. Dahil maganda, inawas de pong manyika. Manyika. Dahil maganda siya, maraming mga kalalakihan ang naakit sa kanya. Palakpaklapin po ring talasawa. 1, 2, 3, 4. Karitakda. Alalang asawa rin alwa. Palakpakla rin talasawa. Palakpakla rin talasawa. So, ining Sister Manyika, uling dahil siya napakaganda, marami pong naakit sa kanyang kagandahan. Naitanong ba ninyo bakit ang asawa nyo ang napangasawa nyo? Ay tabalo, tamo, nung nino pa mo ngayak buriw, yung ay asawa ko. Ganyan po ang nangyari kay Manyika. At totoo nga, napangasawa niya, ang pangalan ay Patrick. Anong pangalan? Anong pangalan ni Mrs. Manyika. At ang kanilang anak, ang pangalan ay August.
Antindihan nyo na kanyan. Ano pangalan niya? Manyika Patrick ang asawa. Ngayon si Patrick, nung una, mabuting asawa. Pero sa kalaunan, tuwing siya'y uwi, lasing. Lasing. Nung una, nakakayanan ni Manyika. Sinundan pa nitong anak. Ano pangalan ng anak? August na. Maloko rin. Pilyo. Kaya, hirap na hirap si lumipas pa ang ilang taon. Nako, nananakit na si Patrick. Tang malasing yan. Dungo sana. Pero si Manyika, meron siyang pinangahawakan. Ang Diyos. Ang dasal niya, may masmas siya po sana yung kanakong asawa. May masmas. Sana misa ni Aldo, may masmas siya at tok na nga naing. Gayon din ang kanyang anak. Ngunit subalit, umabot po ang katandaan, wala pa rin. Maraming nagsasabi kay Manyika, yung mga kaburin mo magkasakit. Alam niyo ba, uso pa ba ang martir na asawa? Wala mo ata na uso Mexico. Uso pa yung martir. Ano ba si Manyika nun? Martir o biktima? Biktima o martir? Alam niyo ba pagkakaiba ng martir at biktima? Ang biktima, wala siyang magawa. Kaya nga victim eh. Halimbawa, meron kang bagong cellphone, hinold up ka dyan sa kalsada. At kung sinabi sa'yo, papatayin kita kung hindi mo ibibigay yan. Biktima yon. Biktima yon. Ang martir, pwede siyang umayaw. Nanmeta, kuleburi. Para sakitan ako, malasing niya mo. Pero sa kabila noon, nananatili kang tapat sa iyong asawa. Kahit na siya'y ang dalangin ay mimasmas iya po sana. Ulitan niya pinpuita, mimasmas. Antin dyan niya yung mimasmas. Mimasmas siya sana. Migising niya, mimasmas siya sana. Ito rin po ang naranasan ng mga alagad. Sumusunod sila sa Panginoon, buong akala nila, si Jesus na ito, ang magliligtas sa kanila sa bayan ng Israel. Pero ala, Petere, may sambot, malungkot. Kaya rin na ning eleksyon, reng may sambot. Ay, masakit yung masasambot. Maplas pa kayong baya. So talo ang mga alagad. Ay, may sambot mo, Petere.
Ay, ibalikta nakin dati tang obra. Mangisda na lang tayo. No? Mangisda na lang tayo. Pero, nagpakita ang Panginoon. May mas-masla. Buong akala nila, wala na, tapos na, talo. Pero nakita nila ang Panginoon, may mas-masla, may gising la. It is the Lord. He has risen. Sino bliyang mebye? It is not yet the end of the world. Sa kabila ng mga pangyayari, mayari. Mi mas-masla. Still remember when Jesus called them? Wari, manasanla naman. Manasanla naman di Pedro. Kay ba't linabasi nga pong Ginoo? Ating kong arakap, nga na naman. Ala, ay pumalaot kayo at ihulog sa gawing kanan ang lambat. Manang panyabyanan nini, ikami, ngobrami, manasan. Alaki pinarakap, samantalang anong hanap buhay ng Panginoon? Alwagi karpintero ya. Sabyanan na kaning karpintero, nung nuka rin larengasan, manwala ka. Samantala rin mangingisda, bulubok na pamuning tilapia, baludan nung lalaki o babae. Ang ibig ko sabihin, they were experts in fishing and yet they were not able to catch anything. Now this come, the son of the carpenter by profession. Ay, pumalawot kayo, kaya tang bandang na natin. Do you still remember the answer of Peter? If you say it so, I will do it. Nung sinabi mo, gawan ko. Alakang ara kapayasan king biemo if Jesus is not included. Tandaan na niya po ito. Kaya negosyo mo, nung alayong hapong Ginoo, ala, sigurado, bankrupt. Kaya kang profession, as a career person, you won't be successful in your profession if Jesus is not with you. So the first lesson we can take from this gospel, include the Lord in your plan. Especially when there is crisis, Christ is. Litin niya po ita. If there is crisis, Christ is. Ulitan niya po. So ita. Potang ang kiting krisis kaya mo, crisis. Christ is there. Mi mas-masla uling at yung Ginoo. They were able to catch fish. Mi balik la again. So after catching fish, Jesus told them, itang mo muna, sabi na, hindi na kayo magiging mamamalakaya o mangingisda, kayo'y magiging mamalakaya ng tao. You will become fishers of men. So ngayon, namatay, kala nila ala na. Pero mi mas-masla, uling at yung Ginoo, mi balik in karelang pamipalaganap. And the rest is history. So, may kumpisano noon manasan, pero may balik la, uling mi mas-masla. Sa panalangin ng nalalaging babae, manyika, may mas-masya sana ampoy, ito
isang gabi, lasing na lasing si Patrick. Ala, lasing na lasing. Dahil dasal ng dasal, si Manyika na sana may masmasya, kumuha ng tuwalya, binasa. At sinimulang punasan ang mukha ni anyang populisaneng marimlang may basang tuwalya Patrick. Anang Patrick, wag! Wag! May asawa ko. May asawa ako. Sablang isip ng Patrick, aliwayang babae. At kitang ng Manyika, sino bang babaeng yan? Si Manyika. Mi mas bandang tauli, Manyika. See the turn of events. Ing mga digmi mas si Manyika, para kang Patrick. Anyang misan, mela siya, imuane. Ating sinabi na, wag, may asawa ko. May asawa ko, mahal ko siya. Sino? Si Manyika. Mi mas si Manyika. Tapat niya pala'y Patrick. Kalugod na palang Patrick. Bandang tauling, mangailangan, mi mas ya pini Manyika. I won't end the story. It's up to you to continue that story and end it. Santa Monica, panalangin mo kami. Let us all stand. Kapatid, kambening tula, king pamanyubli ng Mebia Kristo, maraptamo kin Diyos sa igpatamo at manalangin. Pekirandaman nala at pekipadanding panalangin ding anak ng binang pakamalan. Manalig tamong pakirandaman nala rin kaya katamong kayadwanan nga tamong manalangin, Ginoo, emo paboren ding anak mong mamaus keka. Banding pastul, manimunala, king kasalpatayanan, at siwandong mipnong lugod, ding kawan, apay katiwala na karelang Kristo, ing mayap apastul. Ipanalangin ta, king Ginoo. Baning meto sikluban, makapagsayaya, king kanwana ning tunay kapayapan, ababye na mismong Kristo kaya katamo. Ipanalangin ta, king Ginoo. Banding magkakasakit tang kapatid, damdaman dang miyalilan, tula ing karelang lungkot. Ipanalangin ta, king Ginoo. Baning kaya katamong komunidad, may kakasalpantayanan niya, at tetagan mo niya patuto, king pamanyubli ng Mebyeng Kristo. Ipanalangin ta, king Ginoo. Ngeni, aduan tamo po yung sarilitang kapagnasan. The word for reflection is mimasmas. Mimasmas, rengalagad mimasmas la, anyang ikit ding Ginoo. Imanyika mimasmasya, anyang sinabi ng Patrick, may asawa ako.
Walang umpay, walang tigil ang kanilang pagkapit sa Diyos. Sa kalaunan, may kinsantuya naman ni Patricio, may kinsantuya naman ni Agustin at ni Santa Monica. So the word is mimasmas. Mimasmas tamo mo naman sana. Remember, apart from Jesus, just like the case of the apostles, balara talo, patay, mangisda na lang tayo. Walang huli. Pero pagkakasama ang Panginoon, siksik, liglig, include always the Lord in your profession, business, in your personal life, especially when you are in crisis. May mas ka sana because Christ is there. Yan ang kaya katamong kayadwanan, kaniting mumunang Aldon, ang kaya katamong panata, king pamanyubli ng Mebye Cristo, king pamimasmas ng Monica. Itinganadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Dito pong mag-offer. Alayang laman
consider you, Lord God, the corporation, the goodness. We have this wine to offer, fruit of the vine, the work of human hands. It will become for us our spiritual bread. Blessed be God. By the mystery of this water and wine, Christ, Lord God, manalangin kayong kakaluguran, baning kaya katamon darawon kaniting mumunang panata at debosyon bilang pamipasalamat na ning Balen, Mexico, King Jos, kambening patulo ng tamo, i Santa Monica, matanggapla arapaning Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapane sana ning kinuiting daon karinggamat mo, king kapuri ampo ni kaligaya ning lagyuna, king kasaplala tamo, at ning mabilog ng banal a kapulungan. O malugod ay pami, malugod mo lang pabanalan deting yampang mi para king kaligtasan, baka ming mabiyasang magnasa, karingbage makainggil, king ligaya mo, migit karetang para mo, king yatong iti. Iti ganadon mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Ing ginu manatili ke kayo. Itasyo ring puso yu. Pasalamatan tayong Ginu at Diyos tamo. Tunay ping karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, ingpuryan ang pong pasalamatan daka, kapilan man ang pong nukarin man o Ginu. Lalong-lalo na kaniting kayaldawan, amiyain niya i Kristo ing Pasko ami. Ampatya ing tunay kordero milalako king kasalanan ning yato at king pangamate na king krus linupig na ing kamatayan mi at king pangasubli ng mebye sibli na naman ing biyemi ulinita kamberi sa blangkoro ning anghel karimbanwa darilit ming kay kaligaya alang tuknang ngamingan kakanta. King Kekoliga,
pa, iking sibol ning sablang kabanalan. Ulinitay panigapumi, itugtugme ing espiritu mo, anti mo ing titipang ambon, kareting ayin mi, ban pabanalanala, at para ke kami, gawa na lang katawan ang pondaya ning ginuming Jesucristo. At tatandanan mi po, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang loob dinaw ning biyena, king pamaylasa ang pong kamatayan na, kinwaning tinape, pepasalamata na ka, at pinuri, piraso na yung tinape, dinduang neiti karing disipulo na nga na, kwanan niya iti kayungan at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko, ami daon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batni nga punan, kinwaning kalis pasibayo, pepasalamatan na ka at pinuri, dinwang neiti karing disipulo ng ngana, kwanan iti kayungan at minum kayo kaniti, uling itiyay kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon alananggang tipan, ami bubu para ke kayo at para karing sablantaw, ban kanita mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti king pamigaga na kayo kanako. Misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi o mapamakalulungig pa ang kamatayan ng poing pangasubli ng mebye, daraon mi keko, iting tinape ning bie, ating kalis ning kaligtasan, layon ming pasalamatan keko, ing pepalerian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko, ikamingan sanang mi sulusulu, king katawan at daya ng Kristo, tipunan na kaming anting metong ng banal na Espiritu. Ganakan may Santa Iglesia mong ing banal na kapulungan mo o pa ang makalaganap king meto yato kambenang Florentino ake kaming Arsobispo. Ganakan niya naman ng kapatid mi Pope Francis. Kapamilatan ng binyag ang pong kumpil, making anib nening pamilya mo. At kaya na sana ang Kristong anak mo, ing makabuklat ang pong milalablab a puso. Ganakan me, ring sablaming kapatad, aminuna ng pepay nawa,
king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. Manahibig po tayo sandali at alalahanin ang ating mga minamahal na nauna na, mga yumao, na hindi sila nabaon sa limot, buhay na buhay sila sa ating alaala. Lalo na rin megmas-mas kay katamo. Ya mi mulat tamo, mi gising tamo. King pakalolo mo, idala mo la at din sablang mayang nabiye, ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kami ngan, gawan mo kami ngang karapat dapat magkamit king bielananga, ban kambening nuana birhen, Indonin Diyos, kambening patulunan ning Florida Blanca, ing esposo, ing Talapagobray San Jose, kambering nuana apostol, at ning ke kaming patron, King Balen, Mexico, i Santa Monica, at ning sablang banal, ang mabibiye, akalugod-lugod keka, King kekabanding panahon, apurian ang pong apaligayan dakasana, King kapamilatana sa Kristo ng anak mo. King kapamilatana, kambena, ampon kaya, kagum ning banal na Espiritu, sablang parangal, ampon ligaya keka, O Diyos, igpang lubos mayupaya, manggaman kingalananga. Tatay nga manong tiro na ning ginubang kanita di na nakatamong kakanan miking Aldo. Ikabos mo kami kisablang marok o igpamalugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasawpaning kekang pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, mikabyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panenayan ang pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Tuwing kekay
sa igpami, ang ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Mula sana babalikdan ning kasalanan mi, no ne ing pansinan mo, ing kasalpantayanan, ning banal na kapulungan mo, layon meng pamayapan ang pong pisan metungan, agpangking kaburian mo, ikamabiyat magari, manggaman king alanangga, ing kapayapaning Ginoo mantabe sana kapilan man ke kayo. Ipakita mo at yampang ing waganing kapayapan king metong at metong. Peace be with you po. Happy Easter. Happy Easter po. Nyoing kordero ng Diyos, nyoing milalakog kasalanan ng yato, nuan laring mayawas king apuna ng kordero. Tawan at daya ng Kristo, dala na katasan, aking biyela nangga. The body of Christ. Amen. The body of Christ. Amen. The body of Christ. Amen. The body of Christ. 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 Hindi mo wala na yung
Manalangin tamo. O maganakang igpami, papanatilyan mo kami kingalang likat a pamaglugod keka. Bani kaming sablang inatbos na ning anak mo, king kapamilataning pamaylasan na, pitutula kami naman sanang subling miye, maligaya kalupan na, itinganadon mi kapamilatan ng Kristo ang ginomi. Hawas ko po kaya ompong, luklok ko po, ompong. Thank you. Siyempre po, bayo ay may pabingi. Bayo po itauling bendisyon. Siyempre, pasalamatan tayo po. Ihamong Alvin niya pong Paris Prisco, Kim Florida Blanca. At may sabi kaya pa king seminaryo, third year high school ya, mag-first year ko. Kaya ba't po niya mag-fourth year ya, mag-second year ko, lungubi amon Dixie. Yan pong mamalit naman ka na ako. So, yan kay me. At may magbigmisa ka naman kayo ni panahon ng among senaryo na ka nga pong nirong ata, Chito? Yapon. O yapon, Chito po, yapon Bostos. So, da ka na salamat among akong birada ka at last king Mexico. Anya pong panahon ng pandemic, o ti kami gaganakana, makuwal tayo ay Pimbalan, Florida Blanca, di na naking ayuda. At yung kaya kalingon ta, mga Alvin. So, may po palakpakan tayo mga Alvin. Thank you. At siyempre po rin maging offerers tangini, deng San Carlos, Ladies of Charity, yan po deng Catequis. Deng Makatukipa, Sister Rosita Soto, Sister Virginia Pandillo, Sister Marisa Gomez, Engineer Ms. Ramon Ramin, Mr. and Ms. Christopher Rojas, Sister Grace Di Macali,
Mr. and Miss Rayson Ramos, Engineer Efren and Mrs. Jet Manangkil, Sister Daisy Gonzalez, Brother Reynaldo Cordero, Deng CPC San Carlos Barangay Council. Thank you very much po. At bukas, impong misa tapada bukas 6 p.m. ya. 6 p.m. tama po bukas. Deng of First Samuel San Pablo, Parencentro, Handmaids of the Lord, Marriage Encounter, ating kakatamo pong guest priest, yamong Eugene Reyes. Ay distang kaya naman nata pre-college siya, per circo. Tergeria kanta. Natandaan ko po ita. So, kay kayong po, daka na salamat. Tanakantana para kintawling bendisyon. May 1 po, Fiesta Florida Blanca, Agkatandakongan Munta, Kimbalera. Eko. Kimbalera po. Ingino manatiliangan kaya kayo. Bendisyonan na kayo ng mayapayan Diyos. Amang, tara. Kilagyanig pa, Panganak, Espiritu Santo. Umayan ako king kapayapan, ba kayong mimasmas when there is crisis? Christ is. Salamat kin Diyos. Bengin Diyos po kaya kayo nga. Viva Santa Monica!